Ivan Koprić. Putopis. U medicinskim knjigama nema tajni, sivih zona, šutnje, niti intima isprika. Izravne su, iskrene, brutalne, simptomi, grijesi, lijekovi, naslućivanja, recepti, placebo, ublaživači simptoma, postupci, operacije, rokovi i predviđanja, konačne istine, šanse i rizici, hlad nepravilnosti u postocima, putovi bolesti i boli postoje tehnički detalji s latinskim nazivima u brojkama, tabelama i grafovima razgranatih doza, kombinacija empatije i ravnodušnosti između dijagnoze i izlječenja, oporavka i nastupa smrti. Bez emocija. Prvi zavoj, snimka, injekcija, kanila, terapija, skalpel, skup papira, put jednog zdravstvenog dosjea, slučaj i njegov službeni kraj, razudba. Konačno utvrđenje, skriveno pod kapkom koju je nečija topla ruka zatvorila kao zadnju koricu knjige.